ایسا خاندر کرن یہ کرن دوم دام پٹ ایسا خاندر کرن تو فضول خرچی کرن ایسا خیالی روزن ہمسائی کور چھی یپر امیس چھ مول دسل کام کران کن دو چس بنن کامی دو تو کن دو چس ن بنن کی یہ چھن امیس مالس ونن باب میانیا زہر پورن تم دیتا با کھما یہ چھس دپن گوبری دلیل کیا دپن چھس آسو سمسائن خاندر میانی بابا تتیا اس واریا زیادہ گمز خرچی فضول مشل دپن بہ کیا کر میون باب کیا کر امس اکہ دو کامہ دو میلن بیک دو گر بہت آسان باب میانہ زون مے بہ کیاز آیس یت کائناتس اے نوجوانو کیا کرو سماج سدھارنچ کوشش ایسا لوگ پنہ سماجس پانے دروت اس گھر کو اگر آگ لگی ہے تو گھر کے چراغ سے ایسا دت پانے پنن گھرن نار وجہ کیا گو میانہ جوانا اگر ونکن غریب کور پنن پان چھ مارن امیک ذمہ دار چھ وقتک مالدار امیک ذمہ دار چھ وقتک سرمایہ دار امیک ذمہ دار چھ وقتک سہ مالدار یمس نہ امس خوریون خیال رود یمس نہ امس یتیم سن خیال رود یمس نہ امس غریب کوریون خیال رود سوالا گچ قیامت کی دو میانی جوانا سوالا گچ قیامت کی دو یمن امیر انسانن یمن مالدارن یمن کل پٹ رپی دت خداین مگر یمن گو نزہ گوارا اجتماع والون کا غریب کورا نخ اجتماع کرو کس غریب کوری خاندر اے میانو جوانو میانو بزرگو میرے نبی نے کبھی دنیا کو گلے نہیں لگایا میرے حضور نے کبھی دنیا کو گلے نہیں لگایا اے میانو جوانو یہ تیچ معاشر یل نہیں معاشر صدرت یل اش صدارو تل کو صدار وال میانی جوان فاروق اعظم نصف دنیا کیا کرن حکومت بادشاہت من بادشاہ کمی آئی چھنا امس چھنا میانی جوانا تیتوی ہاو باو تی امس چھنا تیتوی ویلیو تی آسن امس چھنا تیتوی وقار تی آسن کیاز امس چھو زوز خطر تی آسن یوز بادشاہ ہے امس چھو وقتاً فوقتاً دشمنداری تی آسن امس پیون پنن پان تھون کیا بڑ محفوظ لیکن امیر المومنین سنز حالت چا الگ یہ نصف دنیا کرن بادشاہ یام امیسی ذمہ داری شانن خط فاروق اعظم دپن تن چھس نہ شونگمت کی اگہ دو تلن پنن غلام دنس تلا یپر دمو نظر نمن مدین چن گلیان ات وچو کاما چو غریب پدر پہ مطلع نظر دموس فاروق اعظم تل پنن بچز رویس تھون پرد چو مدین چن گلیان منز دیوان وین راتس راتس مدین چن گلیان اکی جائے وچن بچن ہنز ودنچ آواز اکی جائے گیس بچن ہنز ودنچ یتھی نزدیک ووت ات وچنا خاتون یمن بچن دیوان پیٹ تھوپ تھوپ ساوان یمن بچن مگر یمن شنگنے فاروق اعظم گوز دمنز خاتون یم بچ کیا چھاک ودناما دیوان کیا چھاک نکھیان یمن پی نیندر یہ خاتون گئی مزبوط اوش دمنز ای جوان کیا دماغ دنس چی چگرک نامن ہم تل ڈگن تھو دات وچن کانی دیکھچس مز وچن دگلس مز وچن کانی یمنی وچن یہ خاتون پاک دیوان دمنز یہ کیا چکرن دنس آز گئی میں زدو یمن بچن تسلے دیوان گبرو وینا گیس و تیار لختی جگرو وینا گیس و تیار یمن پی نیندر آز گئی زدو آل شتریم دو میں لوگ یمن پی امی آئی کرن مگر یمن چھن نیندر پیون یمن چھن نیندر پیون یہ گئی کھڑا دنس کبگس پگا نبی تاجدار از بروڑ کن فاروق اعظم متعلق دعویٰ گیر بتراو فاروق اعظم گرے بانس تھا بس ٹاٹ نبی یم ژے پت کن نائب ترائی تک یم نز اسین اس غریبن واتا یم نز اسین اس مسکینن وات وای اگر میون نبی زندہ آسی ہے حیات آسی اس غریبن ما لگے پھاک کیاز بچ ہتن کھاوان تو چاوان پان روزان روزدار بچ ہتن کھاوان چاوان پان
شک چھبا رحمتن للعالمین زان پاک شک چھبا رحمتن للعالمین چھپچس آرام تھاوان خرق وطرون چھس کران پان میں تے پیٹ تشریف تھاوان جان کو جان جانا تس بچن ہون سکھ چھپیران روس کٹیاں بند وچان تس بچن ہون سکھ چھپیران روس کٹیاں بند وچان پان تس زمین چروزان رہ پان تس زمین چروزان رہ للعالمین جان کو تان جانان رہ عالمین مہربان فخر گلستان امیر المومنین از گئی خاتون مخاطب مگر امس ما چھپائی ہوئی چھو فاروقی اعظم امی شنا روی از کیا تھے یہ وصل بگزز بگا قیامت کی دو نبی تاجدار از بروڑ کن کیا دوا کی دوست تاجدار یم جبات کن نائب درائی تک تمنا زیسین غریبن پرسان یتیمن پرسان اس مسکینن پرسان فاروقی اعظمن یلی بوز امیت سج پایو تل کن میت سنیرت یلاریو دوان تو دوران بیت المال اتنن جاو نخس شانن پر جاو بوری نہیں تجھن کیا امس ود غلام اس نے امس اسلم غلام موسوی دنس اے امیر المومنین سوچوک وقتک بادشاہ شبیہ شان مبارکن پر چون تلن بس تو امیر المومنین وطل میانی غلام میون بور تلکھا قیامت کی دو پنین شان دنس میانی سردار زوز مدائی میاس چپانن گوپت چینس کیا کر دنس گوکنا وچت خاتون ون بگس امیر المومنین از داواگی میں دی تلن ارک وط فاروقی ازمس چشمانی مبارکو کن جوش وسان اما مشت تاجدارن دسم جنتج بشارت دنس نیر چاچوک جنتی انسان امیر المومنین فاروقی اعظم چسو شخص دپن یپر فاروقی اعظم پکانوس شیطانوس پانین وطی بدلاوا فاروقی اعظم رضی اللہ عنہ چسو شخصیت یمس تاجدارن فرمو اگر میں بدکان نبی آئیسی ہے سو آئیسی سیدنا مقام کیا چھو سٹیٹس کیا چھو میانی جوانا عزت کیا چھو وقار کیا چھو لیکن شانن پر چھپانے کیا تولن بور تولن تو وہ تمیز خاتونی نقد انن جنس انن یتروون امیز برون کن دمنک دسا یمن بچن گزا تیار کر دمنم خاتونی لون گزا تیار کرن تواریخ اسم زامت میانی جوانا دپا یلی دانو چھت گزن فاروقی اعظم حسوس دپن خاتون سمجھس پھوکے ول بدمس پانے پھوک اللہ اللہ پانوس پتھر بیام امیر المومنین ات دان
پانس اس پانے ہاوناوا دپان یام ام غذا تیار کور یام ام کھین تیار کور ام دیت پنین بچن یلی مو بچو ایڑ برت کھو ام خاتون تی کھو فاروق اعظم گوس نزدیک دپنس خاتون معافی چکا دیون فاروق اعظم تمیس چھ واریا کام تمیس چھ واریا بیزی شڑون تمیس آئس نہ پیومت چکن خیال سوچ یتیم الفرصت ایک لٹ دس معافی یہ وچس واپس دنس بکت دمس معافی اگر نت ستی آزی آگی اپر میانن بچن لگیا امیر المومنین لوگ ودنی چھو ودان امس اس غلام سوت علم غلامن وچ خاتون چن معافی دیون یہ وچس واپس دنس خاتون یمس امیر المومنین ونان چک بہ دمن معافی بہ بخشس نکی سو فاروق اعظم گو یہ امیر المومنین تل رویس پرد تھوت دپنس خاتون ون چھکا بخشن امیر المومنین امس ووت چشموش دپنس اے امیر زو حز ودائی گاش حز ودائی ایا لگنے یوز میون قربان سن امیر المومنین تا ادکوس سن فاروق اعظم تا ادکوس میانی امیر گاش ود میں ما گئی کلامن منز بیاد بھی میں حز دیز معافی دپنس اے خاتون چون چو حق بجائن بوانون مگر بش سے آور واریا زیاد مشکلات تامی کن حکوس نچانس ایمن بچن کن ویدید کے وان چک بخشن دپنس میں ماز گر شرمند اے نوجوانو یہ گوسو امیر المومنین یہ مستاجدار دنیا ازمل فرماوان یہ چھو جنتی انسان جب اس کا یہ عالم ہے تو مجھے یہ بتا فاروق اعظم کے ماننے والوں کا عالم کیا ہوگا یہ ممیس امیر المومنین اسمانن تمن ہند عالم کیا گیا متا زانتن یہ دنیا آلہ یہ دنیا متا زانتن آلہ متا کرد دنیا سید محبت اتا چوی اپوز تی گسن اتا چوی واد کھلپی تی گسن اتا چوی میانی جوانا غلط تی گسن چھنا متا کرد دنیا سید محبت الدنیا سامان پروردگار عالمین ومال حیات الدنیا الا لعیب ولہو وللدار الآخرت خیر للذین یتقون افلا تعقلون دپن دنیا کو پیچھے چلنے والے دنیا کو آلہ جاننے والے دنیا کو گلے لگانے والے آجا رب کیا چیونن دنیا اس متعلق دپن یہ جو دنیا ہے الا لعب و لہو یا چی گندن تماش کس یہ بچس تماش دیون یہ دون دون گندن ترین دون تریمی دو سنن یہ تماشے پھٹ رہی کیا جو دپن بار بار چھوز اتھ کن میں کیا بار بار ات تماشس کر یل ژور می لٹ ژے مس بچس یہ تماشی دیکھ یہ رائٹ نہیں یہ چھان لو ادھر مجھے نیا چاہیے گو اس لیے اللہ رب العزت فرماوے جو دنیا ہے یہ کھیل کود تماشا ہے اس دنیا سے کبھی دل نہیں لگانا محبت نہیں کرنا اگر محبت کرن سکت گرس آخرت کس گرس یس ابداً یس دوہس منز انسانس 5 لٹ کرن عالم کس قبر قبر اے گناہ کرن والی انسان بچہ سے این گٹھن مکان یور آئین زپان خطر روشنی سوٹ بچہ سے نولن گگرن یون گر کتیائی پھرون اس کرن پانس خدایتک دعوی نمرودن دو بوچس خدا یمو دب اللہ اللہ ہما یمو قد بنیاد اس پیڑ وندب رپینی نس بنیاد اس پیڑ دنیا کس بنیاد اس پیڑ مگر یہی دولت اس حضرت خدیجہ یہی دولت اس
ہم تجھ دولت کرن حوال کس نبی تاجدارس میانہ محبوب زون میس بس چھ دولت سے ہب کرن مالک سی بناون یمس خوش گژھی تمس کر عطا غریب نائی دن مسکین نائی دن محتاج نائی دن یمس خا ختیجہ رات تام کنیز واو کران یہ چھ ون سوت سیر سارن نبی پاکس گاری ہرس مز امس دزک دان امس دزک پام ام دوپنک ہو میں پام دیون والو ہو میں تان دیون والو میں نہ چھن یمن تانن ہند کہنی گل میں نہ چھن یمن پامن ہند کہنی گل میں کور سودا جناب نبی تاجدارس میں کور سودا جناب رسول کائنات وقت وات تیا کریو ام سن زیدرئی وقت وات ام سن نام گش پور دنیا من روشن وقت وات ہتا میں پام دیون والو میون نام ادب سان یمن ونکن تہ ممبرن پہ یمن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بلکہ باقین ازواج مطہراتن من یل اک دو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان عرض کرو نبی تاجدارس دونس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا چھک بار بار تمس خدیجہ سند کیا کرا ذکر کرا تیوت کیا اس تمس بج خاتون منز یعنی بزرگ اشنز ون کوشر پہ امس بڑس کوشر پہ تیوت کیا اس تمس بج خاتون منز یعنی یم الفاظ حضرت خطی عائشہ صدیقہ رضی ناگوار کو جناب محمد تبدیل گو رنگ چہرہ مبارک جناب رسول تاجدار عائشہ خاموش ژے پائی کس ختیجہ کسس ختیجہ دنس یل بہ تمام عرب کیو لوکو تروس تنہا ساتھ دتم حضرت خدیجۃ الکبریٰ کھنسم سارن تمام گئی اگینس لیکن اجدت ساتھ حضرت خدیجہ ساری دولت کرن خرچ اسلام چوٹ من چکمنن کس خدیجہ ایچ سو خدیجہ یل بگروس واتن حجر مبارک از من شن پیو مزین درواز وایو خدیجہ سن دورس من شن پیو بیام نزدیک اوسس واتن تو خدیجہ دروازہ یل ترویت انتظار من خدیجہ ژے فکر تلن باس محبوب ونچک وتی آسن چین مشک ادفر گڑ حجرس مز واتن بچس انتظارس روزن یا رسول اللہ زون میز گاشون میز اوے کرن نبی تاجدارن خدیجہ سندس دورس مز دویم نکاح یتس کالس خدیجہ نکان مز اسس تیتس کالس کرن دویم نکاح کے دبن خبر مائی ما گچھ مم سنس کم اے میانو جوانو واریا محبت اس نبی تاجدارس حضرت خدیجۃ الکبریٰ یل قربان اس کرن تاجدار آکھی سوسانن دبنو سی بگرائیو حضرت خدیجہ سنزن ویسن یہ بگرائیو حضرت خدیجہ سنزن ویسن یوں دوست محبت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے اے میانو جوانو میانو عزیزو تم تترو دنیا ایتی مگر لج پت پت کمیز جناب محمد کیا جا اگر دنیا سچ لوگو کا پوزتی بے ونون غلط بے کرون علمدار دبن پوز دبان پان زنٹ اپن دپان لگی رس ابزش چھو ماز مگر چھو کیا اپوز پوز وانون چھو واریا دشوار پوز دپان پان زنٹ اپوز دپان لگی رس محمد روی ابلیس رٹک خود جتوی کھٹکس محمد رویت ابلیس رٹک اشترومت از جناب نبی تاجدار سانین گرن منشن حضورن ہنز تعلیم کی
سانین گرن من چھن نبی تاجدار علیہ السلام سن سیرت کی سانین بچین من چھن فاطمہ سن سیرت کی تویتی گئی سماج اسمل بے حیائی علمدار ملک کشمیر رحمت اللہ علیہ فرماون یتوا وحالے سون کس زالے تلکن زالو سلم تدین پرکت روی سکت پالے کل علم چھئی الف لام تمیم